ikaze kuri mwese inshuti bakunzi ba Ibendera TV. Uyu munsi turi ku cyumweru tariki 28 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2025. Eka anezere ko mwagize ijoro ryiza, mbifurize rero kuza kugira umunsi mwiza ariko munagire icyumweru cyiza. Turamutse rero muri iki gitondo na kindi kituzanye muri studio na makuru tuje kubagezaho muri iki gitondo agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano hagati ya FARDC n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC yongeye kwaduka misozi ya Uvira, ikaba yongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko urusaku rw'amasasu menshi n'iturika ry'ibisasu byumvikanye, hanyuma rero bikaba byaje guteza ikibazo gikomeye cyane. Ndazi kandi kukubwira ko muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abasivile batatu bakomerekejwe n'amasasu mu mirwano yahuje Wazalendo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23. Uraza kumenya aho iki gitero cyase aho imirwano yabereye muri Kivu y'Amajyepfo, kandi ndakubwira ko imirwano yikaze muri Makobora hafi y'imidugudu ya Kabindura na Kagando yongeye kubura. Ibi uraza kubisobanukirwa neza hano kumwe natwe ku Ibendera TV. Abaturage bo muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru baratabaza abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23. No kubera iki byose uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Reka nkubwire kandi ko turaza kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Aha mu Burundi ngo kugusangana simukadi ya company zo mu Rwanda nisakirego ikomeye cyane gucibwa umutwe. Rero kuri wowe bayisanganye ngo ni ibintu byoroshye kandi byavuba cyane, binabyoraza kubisobanukirwa. Hanyuma rero mwese nongeye kubaha ikaze hano ku Ibendera TV. Nitwa Mukada, kanizere ko meze neza kandi mukomeje kugubwa neza. Mbifurize gukomeza kugira impera nziza z'umwaka w'2025 kandi munitegura kwinjira mu mpera mu ntangiriro z'umwaka mushya w'2026 mumeze neza cyane. Reka ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Azana none kuri mwese inshuti bakunzi ba Ibendera TV, nizere ko muherereye hose mwagize igitondo cyiza kandi mukomeje kugira ibihe byiza. Abantu baherereye mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda n'abari Nyagatare n'abari Bugesera meze mute, abari mu mujyi wa Kigali ikaze ku Ibendera TV. Abari za Gicumbi, za Rulindo, za Musanze, za Rubavu, za Karongi, za Muhanga, Huye na handi hose tuhaye ikaze muri aya makuru. Abantu baherereye mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mujyi wa Goma mumeze mute, abari Kisangani mumeze mute, abari za Bwemeramana mumeze mute, abari za Uvira mumeze mute, mwese ikaze. Abari mu gihugu cy'u Burundi namwe tubahaye ikaze, abari mu gihugu cy'u Uganda ikaze, abari muri Tanzania ikaze, abari muri Kenya mwese ikaze, abari muri Zambia, Sudan, Malawi na Mozambique namwe tubahaye ikaze. Abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe ikaze, abari muri Norvège mumeze mute, abari mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari muri Australia, abari muri Canada, yambu sana. Cyumweru kiza kuri mwese rero. Twanzitse rero n'aya makuru akani ku Ibendera TV. Nge nitwa Mukada. Imirwano ikomeye kandi iremereye yongeye kumvikana muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC.
ugeze ubu ngubu amakuru aravuga yuko urusaku rw'amasasu menshi n'iturika ry'ibisasu biremereye byumvikanye mu misozi iteganye cyangwa se ikikije uduce twa Katongo na Kigongo ni muri teritwari ya Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka hafi y'aho imirwano yabereye agaragaza ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bari mu mirwano yeruye n'abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije ku rugamba n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Abaturage bo muri utwo duce batangaza ko batewe impungenge zikomeye bitewe n'amasasu akomeye yahumvikanye, aho bamwe ngo batangiye guhunga ingo zabo bashaka ubuhungiro mu bice bimwe babona ko birimo umutekano usesuye. Ikindi nakubwira kandi nuko kugeza ubu ngubu impungenge zishingiye ku kuba iyi mirwano ishobora kwaguka ikagera no mu bindi bice ngo ikagira ingaruka ziremereye kandi zikomeye ku buzima n'imibereho y'abaturage b'abasivile, cyane cyane abagore, abana n'abageze mu zabukuru ngo bishoboka cyane. Ndakubwira kandi ko usibye iyi mirwano yongeye kubura aha muri ibi bice, ku munsi w'ejo nabwo imirwano yari yabereye muri ibi bice, ikaba ari imirwano rero igiye kumara igihe kinini kandi akaba ari nayo mpamvu bavuga yuko ngo iyi mirwano ishobora kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu ngubu ubuyobozi bw'igisirikare n'ubwa leta ya Kongo ntibarashyira hanze itangazo rirambuye rigaragaza imibare y'abaguye muri iyi mirwano cyangwa ingaruka zayo bwite ku baturage n'ibikorwa remezo. Imirwano kandi biravuga yuko ngo imaze iminsi igera kuri 4 isakiranya ingabo za leta ya Congo FARDC na Alliance Fleuve Congo M23 mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Uvira na Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru, nkubwire ko wari kare abasivile 3 bakomerekejwe n'amasasu mu mirwano ikomeye cyane yashyamiranyije Wazalendo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 ahitwa Ihura. Imirwano ikaze yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 n'abarwanyi ba Wazalendo, ikaba yabaye ku mugoroba watambutse ni mu gace ka Ihura, ni mu itsinda cyangwa se muri groupement ya Kisimba, ni muri Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubuyobozi gakondo za groupement ya Kisimba. Barwanyi ba Wazalendo ngo bagabye igitero ku manywa abakigaba rero mu myanya yari irimo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 hagana amasaha ya saa 10. Ibintu rero bita bikomera cyane. Iyi mirwano ngo yasize abasivile 3 bakomerekejwe n'amasasu, ndetse abaturage benshi bahunga ingo zabo berekeza mu mashyamba kubera ubwoba bw'umutekano mukeya ukomeje kurangwa ahangaha. Abakomerekeye muri iyo mirwano kugeza ubu ngubu tuvugana bajyanwe Karembe kugira ngo bahabwe ubufasha n'ubuvuzi bw'ibanze. Kugeza ubu ngubu abaturage benshi baracyihishe mu mashyamba nk'uko aya makuru bivuga. Umunyamabanga ushinzwe ubutegetsi muri groupement ya Kisimba yatangaje ko abarwanyi ba Wazalendo bavuye mu gace ka Ihura nyuma y'imirwano, ariko ako gace kakaba kakiri mu maboko y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Bigaragara ko ari imirwano ikomeye cyane kandi ari imirwano iremereye. Muri iyi mirwano kandi biravugwa yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bigaruriye intwaro zitari nkeya muri iyi mirwano n'ubundi. Reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikaze
yongeye kubura muri Makobora no hafi y'imidugudu ya Kabindura na Kagando nk'uko bitangazwa n'inzego z'umutekano n'abaturage batuye muri ibi bice. Imirwano yatangiriye mu misozi miremire ya Murongwe hazwi nk'ahantu imisozi bigoye kugeramo. Imirwano kandi nyirizina ngo yaje gukomeza, ariko noneho ngo bigeze mu mashyamba aherereye muri Makobora ibintu birakomera cyane, urugamba ruba urugamba. Ibintu rero ngo byaje kuba kabarore noneho bageze hafi y'imidugudu ya Kabindura na Kagando, kubera ko ahangaha ngo niho basekuraniye bikomeye cyane. Amasasu y'imbunda ziremereye n'izoroheje atangira kohererezanya buri kanya buri munota. Ikirere ngo cyagaragaragamo umwotsi w'amasasu gusa. Aha niho haje ngo kwifashishwa intwaro ziremereye, bituma urusaku rw'amasasu rero ruba rwinshi cyane. Nyuma y'amasaha menshi y'imirwano, amakuru yemeza ko imirwano yaje kwerekeza mu mashyamba agana mu misozi ihuza Uvira na Fizi, aho abarwanya umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 bivugwa ko bashakaga kwisuganya ngo bafate iyi misozi mishyashya yo muri ibi bice. Umuturage wo muri Kagando yavuze ko ngo bagiye kubyuka bakumva amasasu ari menshi, akavuga ko ngo aya masasu yatangiye kumvikana agana ku isaha y'isa 10 zibura iminota mike cyane iyo muri iki gitondo. Ibintu rero ngo bikaba byaje gukomera, bituma batari bake batangira guhungira mu mashyamba, abandi ngo bikingirana mu nzu, nubwo ngo nta cyizere bari bafite cyuko bashobora kutagabwaho ibitero. Uyu muturage yagira ati ntituzi niba FARDC cyangwa abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 aribo bigaruriye uyu mudugudu wacu turimo. Icyo tuzi nuko aha n'ubundi habyukiye amasasu menshi cyane. Undi muturage wo muri Makobora nawe yagize ati twabonye abasirikare banyura mu mirima yacu, twumva urugamba rutangiye kuba urugamba, twumva batangiye kugenda barasanira mu misozi miremire. Kugeza ubu ngubu rero abasesenguzi mu bijyanye na politiki na diplomasi ndetse no mu by'umutekano bagaragaza ko iyi misozi yo muri Haut Plateau ari ahantu h'ingenzi ku mpande zombi, kuko hari imisozi miremire, hari inzira zihuza Kivu y'Amajyepfo n'akarere ka Minembwe. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bashobora kuhifashisha nk'aho guturuka bagaba ibitero, mu gihe FARDC nayo yanze kuva ku izima kubera ikwangaha kuhatakaza byaba ari igisebo gikomeye cyane. Bamwe bati byaba ari nko gufata inkongoro ukayitamika mu munwa w'umwana kamubwira ngo natangire gusoma. Abaturage bo muri teritwari ya Walikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baratabaza abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 no kubera iki ibi byose. Unyemerere mbiguhe gatanu kuri kagenzi kako. Reka ariko mbanze nongere nkwibutse ko niba wamaze kugera hano like yawe ndayikeneye, niba wamaze kugera hano kandi ari bwo bwa mbere cyangwa byari byarakurenzeho subscribe yawe ndayikeneye. Ubundi ushobora no kudufasha gusangiza izi nkuru na kundi bikorwa no kujya hasi wanditse share ukakanda bakaguha link ugatangira kugenda uyoherereza inshuti n'abavandimwe bawe batandukanye. Reka nkubwire yuko abaturage bahagarariye abandi muri teritwari ya Walikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basohoye itangazo risaba umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 gutabara byihuse kugira ngo babafashe mu kubacungira umutekano no kubakiza ibitero by'imitwe yitwaje intwaro birimo ibitero bya FDLR na Wazalendo ndetse n'ibitero by'abasirikare bamwe na bamwe ba leta ya Congo FARDC bashinza kugira uruhare mu ihohoterwa ari ikorerwa abasivile aha
ahangaha mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki 27 y'Ukuboza muri uyu mwaka, abaturage bavuze ko bamaze igihe kirekire bahura n'urugomo n'ubwicanyi bukabije byibasira abaturage ba Warikare n'inkengero zaho, bigatuma imibereho yabo irushaho kuzamba. Bagira bati turambiwe ihohoterwa rikorerwa abaturage rikorwa n'imitwe yitwaje intwaro hamwe n'abafitanye isano n'ingabo za leta ya Kongo. Turasaba Alliance Fleuve Congo 23 gukora ibishoboka byose kugira ngo dukize iyi mibereho mibi turimo. Abo baturage kandi basabye Alliance Fleuve Congo 23 kwagura ibikorwa byayo mu bice bikiri mu maboko ya guverinoma ya Kongo. Bavuga ko ari mu rwego rwo kubohora abaturage b'inzirakarengane bahohoterwa buri munsi. Ku rundi ruhande, Alliance Fleuve Congo 23 yemeje ko teritwari ya Warikare ikomeje kuba indiri y'umutekano muke, aho inyeshyamba za FDLR na Wazalendo zifatanyije n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorana na FARDC zikomeje kubangamira umutekano n'ubuzima bw'abaturage. Yagize ati ihohoterwa rikorerwa abasivile, kwibasira imitungo yabo, gutwika amazu yabo no guhonyora uburenganzira bwabo bwa buri munsi ni bimwe mu bibazo bikomeje kugaragara muri aka gace. Iyi nkuru ikomeje guteza impaka muri aka karere no ku rwego mpuzamahanga, aho bamwe bayifata nk'ishobora guhungabanya ubusugire n'ubwigenge bwa leta ya Kongo, ariko kandi bikavuga yuko abaturage ngo ibi nta kibazo bafite kubera yuko n'ubundi ngo bagiye batabaza kenshi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ntiyabumva. Ibi rero ngo akaba ari byo byaje gutuma bafata umwanzuro wo gutabaza Alliance Fleuve Congo 23. Mu Burundi, gusanganwa simukadi yo mu Rwanda nesa kirirego iteye ubwoba, gucibwa umutwe biroroshye cyane ku uyisanganwe. Gutunga simukadi ya sosiyete zitumanaho zikorera mu Rwanda byatangajwe n'ubuyobozi bw'u Burundi nk'igikorwa gishobora gufatwa nk'ubugambanyi bukomeye ku gihugu, mu gihe umubano hagati ya Bujumbura na Kigali ukomeje kuzamba. Leta y'u Burundi yaburiye abaturage bayo ko zafatwa akoresha izo simukadi azahanwa bikomeye, kuko azafatwa nk'uwangiza umutekano w'igihugu. Ibi byatangajwe ku mugaragaro mu nama yahuje urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure, yabereye muri stade ya Busoni, ni muri centre ya Nyarunazi, ni mu ntangiriro z'iki cyumweru. Iyo nama yahuje imbonerakure zirenga 2,000 zaturutse muri komine za Busoni na Kirundo mu ntara ya Butanyerera, hafi y'imipaka ihuza Burundi n'intara y'Iburasirazuba n'intara y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo z'u Rwanda. Abitabiriye iyo nama bakoze imyitozo ngororamubiri n'iya gisirikare y'ibanze, banigishwa gukoresha intwaro no kurasa. Muri iyo myitozo bahawe ubutumwa bugaragaza ko u Rwanda ari nk'igihugu gishyirwa mu mwanya w'umwanzi uhangayikishije umutekano w'u Burundi. Ibintu byafashwe nk'ikimenyetso ubwiyongere ku mvugo ikakaye mu bya politike n'umutekano. Iyo nama yitabiriwe n'abayobozi bakuru b'imbonerakure mu ntara ya Butanyerera, barimo Liyetona Koloneli retired Abel Manirakiza, umuyobozi wabo muri iyo ntara Salvatore Harihoze, ushinzwe iperereza ry'imbere mu ntara ndetse no hagarariye ibiro by'umukuru w'igihugu. Liyetona Koloneli retired Manirakiza niwe watangaje ku mugaragaro ko umurundi wese uzafatwa afite simukadi yo mu Rwanda azahanwa bikomeye nk'umugambanyi w'igihugu. Yongeraho ko n'ufitanye umubano n'Abanyarwanda ashobora gukurikiranwa no gufatirwa ibihano bikomeye. Muri uwo
munsi kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yayoboye indi nama yihariye mu mutekano ku mutekano yabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Burundi Bujumbura. Iyo nama yitabiriwe n'abayobozi bakuru mu nzego z'umutekano barimo Minisitiri w'Ingabo, Umugaba Mukuru w'Ingabo z'igihugu n'abandi bofisiye bakuru mu gisirikare. Amakuru yize waturuka i Bujumbura mu Burundi avuga ko abari muri iyo nama bemeranyije ko u Rwanda rufatwa nk'umwanzi ukomeye w'igihugu cy'u Burundi. Reka ngushimire cyane niba wabanye natwe muri aya makuru kuva atangiye kugeza ubu ngubu tugeze ku musozo. Reka ngushimire cyane, ariko like ntago ndi kuzibona zizamuka, subscribe ntago ndimo kubabona mugenda muterekaho, kandi ifuza subscribe nibura 1000 muri aya makuru yonyine. Ndifuza subscribe 1000. Ubwo rero munyemerere munterekereho rwose, muraba mubikoze neza cyane. Aha rero ni Kwibendera TV, niba wamaze kuhagera wakoze cyane. Nkomeze no kubifuriza kugira impera nziza z'uyu mwaka turimo 2025. Ubundi bagiye gusenga mugire amasengesho meza, bagiye mu zindi gahunda nawe mugire gahunda nziza. Imana ibane namwe kandi ibarinde.